made tai chung press release mani sini abono karam chung nukha thanai hati pasa bami seka kabama baro kabama motha kiba kabama organizations kabama individual kabama kai comment no khalayo hatred comment no community based ti kok salayo so gabar no sung tini masau tai chungabo munuka je former chief minister mani sarkar tam saka masungabo munuka samolar sakma samonuni bogara je samonam potam ni saka nga abor no rugai chen totally Tipra thabun tu rono condemn khayu tai selang jago ono remarks tai ono comment ono tamun bagi hingka kai je jago chen 19 community 19 tribes sang thansang ngai chen dofani je Motha je sin greater Tipra land amun chen thangi tong o jago sung tini nukha 2023 ni je election na harise kini gawama adang song gawama organization ro gawama issue no ti kok salai de ngai tiri to sung joton saiman je kono illegal mane bo illegal any individual or organization or any group of people boro illegally judino sam khai tong keba habui tong hunga kai abo boro totally illegal no ajaga community based no tui keba abno yasi su maya nga aboro bujna na nga boro tin community based no yasi suru mane sinu je 19 tribe jasang thansang tongmani political abno suno sakang na nai to ante each and every individual tai organization no chini koi mutini je bubagara sarai ke oro sai khanar ka July 18 July yo sarai ka sai khanar ka jata sung thansa tong chini thansa no nugui borok sungno sobaina nai mu abun bagino tini je chini Tipra sarok je chini Tipra rok je 19 tribe sung joton thansa sung jotono yaprikaisa sung bubagar naharmani yaprikaisa thansa na hamjali sung joton phailejak tai sing greater Tipra land manani abono sini joton sai kotor naharmani abono buskang abu sing thalai to ga jaga sung nugo gabama borok beun personal interest kiba gabama organization one personal interest tai gabama political party jabone party political size khaina bagi bortam khaito abno nu to ge pointi sari sungno hatred kaisa na kaisa community bai nasili lainani abo ahega khlaito kuno সময় খোদা খানা কাছিনি বড়রক কুং বাররক অবাকে সবা খালি ফাইট খালি নুগে খুবলে কারণ তিনি Tipra Motha থানসাংনি ফাইমন ইয়া হলো তিনি সুনুগুই তং তং tamna bagi age sino divide na rule policy kai sino sakagai tumkha boksa bokku bokku khara kami kene tini bubagara family ya golo jong jotono dal bidal Motha tongma se tini sing thansa ngai kaisa Tipra Motha ngai thangka na abron nuhur kirijagai borok tini sino sabainani lama tigi divide khainani sino kaisa na nasin na abodi ki borok thangi to na abun bagan jong tini nukha 26 तारिख को थांसिन प्रेसिडेंट साका जेता कासिया खूब चाया इंसिडेंट नंखा दामसरा दिगी जेता गुरु बाय चोराई रो कॉन्फ्लिक्ट में अब है कुन दिन संखटा खाना का जेता है कॉन्फ्लिक्ट में nga ajaga divide and rule policy अब है कॉन्फ्लिक्ट खाने बरक तंगो nga आबर ono se senga दिन defy खाइ सें नाचुना ना nga ajaga was आवन बगन Tipra Motha केबो कम्युनिटी न सें Kibiya sing borno pura thansa khasi tumnani sini lama obono bubagara tidulina tini sing asu jatu sopaike
Nga tabu sung bus kango je sini manthai je manan ayin tiki thangtu. Nga abono no boro kebangu. Sini Tipra Motha bus kango busungi basai tungu. Nga abono bagana sini kok kesarmu hingga kai. Buba karani je appeal no nai nai di. Bini interview nai nai di. Bini social media nai nai di. Bo bahai ke saka. Saman ya gulu point to se sung nugu individually organizationally boro kawama issue khai tu. Kamu tu baru divide and rule policy khaja to mana baru abo siniya kiba abo sainiya kiba sidite no baru khlai to na amti rong no so strongly Tipra Motha condemn khayu je future ro abo haitang tu karan sungo jaga sung CA no sung fight khai to sung au jaga bo NRC no tui sung fight khai to Tipra Motha tai sini naharman greater Tipra land abo se sung sini main sini aim and objective tai sini vision engkau great Tipra land se sung nugu sung tai ara pun nugu ka jaga wo kawa ma divide and rule policy sung khlai to a jaga sini dofar kiba sini community ro noro ta thungjak di tai bon kok bai je thnai abon kono ta khram di mature dung di sidi sini borok je sini enemy sabo abno se sini di sing kising sing nasin lai sing kising sing enemy ngai se borok thang manai ba abon bangai no tini asuk 70 years down the line sing asuk suppress oppress sukun jagai nasin jagai khibe jagai konao ton jagai tin ton daka tini sini soyong president tong tong bai ke choba khai phekya lata tei silai ti choba khai phekya abon ya gulo pointo bo tini saisung MLA ngi tong prubo bo saisung no fight khai choba khai assembly fight khai phekya ngachung tini gawama MLA sin boro ngi tong tong aborok se chini suno te sing choba khai mia nga aba hai borok je chini khoroksa lai bumani Christian khoroksa leader tathang tabu chini mokolo chini generation no bo phunugui tong tong nga a jaga wasen bo bubagara je thansa lama phai tini bubagara nayu jeta sum joton thansa ngai sum jotono chini manthane manang tu tai angobo bo sanamu su je sung Tipra Motha sung politics aba hai politics party ya je MLA sakai MDC sakai minister sakai pai thon chini Tipra Motha ka sung political right no tui soba khaine party se abun bagino sini movement based on movement tui sung sini man thaino sung nanai sung kyabon kata kha sung sainya sung tini grata Tipra sanu bui huni manu sar Tipra se sini tangam bagai sung tini grata Tipra sana nga tini grata Tipra bui pasa question no khayu abo bhai ken nai nga to kabam jaga rabo kok sata grata Tipra je jaga sini borok tongo Agurtala tong jeta edisini ko khobja gya sini Rajbari tong edisini ko khobja gya jangabarom jotun edisini area na sung khobnai tai jangabon greater Tipra samna baksa question mo sungman na media pan sungman tini bubakara sao agi Bangladesh je sini borok tong Assam sini borok tong Mizoram sini borok tong abaron nor bahike ha segi nei manai nijini Tipra ni ha chikonsa tongmano se buni yang segi nei mia na abon bahike sen sung sawa sung aba ke hana sen ya sini boro je jaga tongo je sini boro tong tong abo sini akasa identity sung abono na haru sung abo je sini susu economic te political right jeta sung tongmani abono tuino sung buskang agugui sung sanai tong ngai ta kaisa bo sana musung ekta example na musung sami bororo Norwegian country o tongo te boro pasta country tongo ni Sweden Russia Finland Ireland bor tong tong ngai majority population ngai Norway o tong a Norway sami borong ni separate parliament tong within the Norwegian government Norway country to kaisa parliament tong abo badano sami boro Norway near about 80,000 boro tong
bon separate parliament bor ajaga parliament bon un kok bai bor je disona mane bor disonai boni boroni development bagi bor khayu bon identity bon culture bon social te bon political right no ti bor khayu ajaga kuno Norwegian government interfere khaya gaba hekeno je Russia Sweden Finland Ireland je tongnai abor mu bo haino kaisa identity no tui kaisa nation no tui no boro aba ke khlayu mane bor no joto culturally politically bor no facility ru angkai a jaga amti aje bor Sweden tong hunga kai Sweden no a country ni bor facility mana ba as a citizen of Sweden bar joto je facility mano ja as a citizen of Sweden mano joton mano কিন্তু আবু বাদে ন তাবো যে আশা স্বামী ধরো তো মাইনরিটি আশা স্বামী বরংই আজ নরওয়ে যে তংনাই যে পার্লামেন্টনি আ জায়গা কালচারালি সুশীল বড় খবজা ফর এক্সাম্পল নর আবু বুনুম না ফেব্রুয়ারি 21 সংগাকাই বেঙ্গলি মাদার টাং ডে ni বড় ইন্টারন্যাশনালি বড় সেলিব্রেট খাই বড় মালা লাই আফ্রিকি বাংলাদেশ যে ফাইনানি bor visa tui de phaiba visa nai africa por abo visa sarno gate khulugui open ne khai bor exchange khai bon culture na chini bor robo greater Triparland concept obono jeng ha jaga o chini je jaga bor to abor no chini identity bor kaise one identity one nation je jaga chini bor to ai abo sin concept ngai baksa borok sungu ha se seginan baika ha jeng ha sege chini borok historically आगे सिनी हिस्ट्री लाइफ बुमा तो आ जागा न भले वो पार्टीशन खाइब्रु से तिनी सुनो सरकार दा को सुनो डिवाइड खाइरु ओंखाय नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ अब सराय सराय के आबो तो जेटा जे बरक सेम कम्युनिटी सेम दफा सेम ट्राइब जे फादर हाउमान तंतु बोनी राइट दङ जेटा बरारो कलेक्टिवली बरारो कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली बरक आरो करुनानि bon right tong a right no kebo mathagi maya mi sai to nga e abor no tei sing choba khai to nga main sini aim objective ke promote ni greater Triparland gabon bagino tabu sungnugu je sing Tripa ho sung to agi buibai ai ke kan montor ja kha kan sum pun kono khana ani baino pendang nasilu an buknu pendang nasilu kento sung am jogoi na ya kubuida bos hamati abu kubuya bam jogoi na ya angka abono ani khane tai tako bukhorona ma koyu sung khanana sakar bui sama sakar abor sung kun lokai am jogoi na di kubuya abono porosana ne je satai action abono কিন্তু buini agi chara thungpur rogo sung hlayo nung bin khun ra tangri mano bin bukuna tai tangri mano abo a chara besarai no bulana na bage jolana bage boro ake khayo ঠিক আবো আগে তাবো জন কাছে কমিউনিটি ন আগে ক্লাইরু তা কাছে কমিউনিটি ন আগে ক্লাইরু আবো আগে কমিউনিটি ন হিংসা ক্লালি আর ওয়ালারনানি আবো বড় চাইতো বিতো আবন বাগে ন কাছে চিনি আপিল তে মহারাজনা আপিল তে তানি প্রেসিডেন্ট সাইন जों Tipra Motha ka believe khayo kuito sao khansa hamjangmani abono sungti tai faith and understanding sungsin bisingo tongo amon bisingo chin kono tinonu chin hatred nongni chin hatred no hanga ka chin janasin mana hanga ka chin mechoni se chin koklai ni kaijak abon page je chino koklai hamjangman je koklai khansangmani koklai no sung rugino sung nahanai sung kono dino uplugo sung musulia abose chin bobagra naharman thangcha abose Tipra Motha ni naharmani kubi kok hanga abono ang appeal khayo chino thanchano kebo sakabi maya je tini obahke community conflict tonai borno request khayo bon leader no request khayo te bon community borno request khayo noro buini selagman kokpai noro divide tangdi noro tanasil dadi 150 kaisa thansa hamjamone lamo naidi e abono chini na hanmani gahai na hai laso sing Tipra Motha chini je sing press meet te press release khaimani abono chini kaisa nasilmani je bong comment no gui sing condemn ma khai se 19 community na try na divide khaja nai mani
abon sing condemn ma khai abon si na so tini resmi na tini belake hamai sini president Tipra Motha ni kai sini live woman ni karaksa living leader inspiring today mane sini sikli dongno je lama punu kalam thane borom belake te hamai maro tai jotun sa hamai ngakai buba garana belake hamai maro karan buba gara uilla jotun sai amno man suguino bo social media te tai mini jo bitu bo sakala man ya gulo sarai ke ka abun ya gulo kan se tini oba him tomo abun bagin je individual ta organization rock je oba ke nasimana pop divide and rule of na try to nai abun no fusion condemn khai belake hambai te hai na hai je sini ko bor thunai media tai social media electronic media. You have heard about both Bengali and English version of our feeling and feeling of our chairman, Pradut Kishore Manikko, and as a president of Tipra Motha and our senior lawyer, he is true friend of our struggling program for fighting for unity. We want to send message to all the communities in Tripura, including scheduled tribe, Mongolians, or indigenous, or non-indigenous also, that we need to rely our faith and integrity with the Tipra Motha, because Tipra Motha is the only strong organization as of today which can bring changes in the state, and that will be a great change for each and every community of our state. We live peacefully with and coexistence with each and every different linguistic communities also, and religious differences is there, but these become very, very negligible issues in the heart and mind of our people. Therefore, what people want, we need our changes in the state, economic change, educational standard change, and our social economic, which is very, very important, and it cannot be attained with money also. But if we can have better scope constitutionally, we can bring good changes for each and every community also. Now, as such, we are inviting all walk of life of the state to extend their moral support in days to come, because we are counting down now for the next assembly election. So we appeal to each and every individual citizen of our state to prepare their heart and mind and set themselves ready for whom they will be working and extending their help. And my friend Anthony already said about some uncalled incident happened last 26th of this month near Dhamsara. We condemned the incident and we are not sure what is the official report of the state government. I incidentally spoken to the Chief Secretary
asking him to go through very carefully so that it should not happen in future. And why Chorai people should suffer, even it be one house or 2 houses, but I am told that 6 families' houses were gutted. They set on fire. So most of them have fled to Assam, crossed the river of Longai, but we have requested that community to come back, and I spoke to DM 2 times, telling him that we should restore the confidence of the people. It may be an isolated incident, but people have suffered loss of their houses. Now we cannot just say it's over. Government has a responsibility to restore confidence of the people, those who have lost their houses and their entire victuals have been lost. It's not that they came and took away all things, but they set the houses fire, they have beaten. Why should it happen? So we appeal to all the communities simultaneously so that we, instead of hatred, we should love each other and stand together. Otherwise, I will stay away, somebody will send away, and we can never come back together. So this is what the national parties are trying to split on the drifting away of one place to another place. It is difficult to restore it back. So we are appealing to the state administration, especially the law and order agencies, to ensure that the people, those who face suffer, should have their confidence in the administration, in the loving coexistence of the people there, those who have been living for centuries together. Suddenly, we become minority in our own soil. So you can imagine the pain. So pain is pain. So we cannot say it is not pain. But still we will appeal the local people there. We are trying to make some time so that we can go and meet them. But at this point of time, we are reviewing our programs also so that we can vacate ourselves what can be done. Because government agencies will not be doing to their satisfaction. And if they go to hospital, they will make some fearful story. So people don't go to hospital because they will be told corona is there, something is there. So anyway, we are happy today to have you, the media, social media, so that we can also try to level best so that it can reach to every individual people and every media also. And you can also send our Bengali version to local daily newspapers also. And we have some copies of English. We can have 3 copies each. And Bengali we have counted how many copies here. Keep 1. And English we will keep Jatana, and colleague was a forwarding Rika, one of Anthony Nabo, Kakaham. Tini Miani, Tini discussion outcome of Jim Haiti Naka. Kaisa Tini press release, Bangla Bai. Abo ang খুব কাম খাই পরে মাইয়া কোনো পরে ওই খানারণানি যেটা ইংরাজি কখনো বুঝিয়ে করতাম যে ত্রিপুরাও বোধহয় কমিউনিটিকে বাংলা
Braubo Kanawi Brau Itanibo Kaham Klai Sokin about media, Nara Paika, Nara Bandom Tui, about Hawaii Klein Muchumani, Nara social media of TV, Kaham Klai Bono, undertake Klein Rapun, on the road. Tipra Motha 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টাকে নিন্দা। আগরতলা 30 জুলাই 2021 ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরার 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টাকে আজ নিন্দা জানিয়েছে। 21 জুলাই 2021 সাল থেকে ত্রিপুরা মঠার চেয়ারম্যান প্রতুল বিক্রম মানিক্য দেববর্মা 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের একতা নিশ্চিত করতে তাদের বেদনা বুঝবার জন্য এবং ত্রিপুরার আদিবাসীদের বিভক্ত করার যে কোনো প্রয়াসের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বারবার আহ্বান করিয়েছেন। ত্রিপুরা মঠার চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের তার আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে নীরবতার ইতিহাস দেখিয়ে বর্তমান 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের বিভক্ত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন। ত্রিপুরা মঠা সামানু আসনের বিধানসভা সদস্য শম্ভুলাল চাকমার বক্তব্য, যেখানে তিনি ত্রিপুরা মঠার চেয়ারম্যান যিনি 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের একতা নিশ্চিত করতে বারবার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের বিভক্ত করার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখিয়েছেন, তাদেরকে একসাথে দোষারোপ করার বক্তব্যকে নিন্দা জানিয়েছেন। ত্রিপুরা মঠা 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবি এবং একতা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাসীন দলের চেষ্টা বিশ্লেষণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরা মঠা বস্তুচ্যুত লোকদের displaced people যথাযথ পুনর্বাসনের দাবি করেছেন, তাতে কয়েক শতাব্দী ধরে শান্তিতে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি না হয় বস্তুচ্যুত লোকদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের এবং ভারত সরকারের একমাত্র দায়িত্ব। ত্রিপুরা মঠা এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। ত্রিপুরা মঠা ত্রিপুরার রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থায় নিশ্চিত করতে বস্তুচ্যুত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ত্রিপুরা মঠা দাবি করেছে যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যে সকল অঞ্চলে
বস্তুচ্যুত লোকদের পুনর্বাসিত করা হবে, সেখানে বিদ্যমান আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের স্থানীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা বরাদ্দ করা হোক। এক্ষেত্রে যথাযথ অধ্যয়ন ও গবেষণা করা উচিত। ত্রিপুরা মথা 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সাংবিধানিক দাবি, যা গত 74 বছর ধরে বঞ্চিত রয়েছে, সেটা লক্ষ্য অর্জনের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে শান্তি ও একতা নিশ্চিত করতে আবেদন করেছে। 2023 সালের নির্বাচনের আগে 18টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ভাগ করার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা রয়েছে। বিভাজন করো এবং শাসন নীতির শিকার হয়ে 19টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের গত 74 বছর ধরে ভুগছে। একসাথে আমরা এটিকে পরিবর্তন করতে পারি, সেটা ত্রিপুরা মথা বলেছে। अब बांग्ला बाई